ازاي اعمل بطاقه الحصر وفين وبكام، وايه الاوراق المطلوبه عشان اعمل بطاقه الحصر والشهاده الصحيه. اول حاجه الاوراق اللي بتحتاجها عشان تعمل بطاقه الحصر هي صوره البطاقه بتاعتك او صوره الجواز، وصورتين شخصيه ليك، وعقد عمل وعقد سكن. تمام، دي الاوراق اللي بتبقى مطلوبه. بالنسبه لعقد العمل وعقد السكن ممكن صاحب الشغل يعملهم لك، او ممكن انت من اي مكتب محامي جنبك بيعملهم لك، ما بياخدوش حاجه، تقريبا ب 30 دينار او ب 40 دينار بس. وبتروح المكان موجود في الصبري، بتروح تعملها ب 500 دينار، ب 500 وجنيه عشان بس ايه يبقى الرقم بالظبط 500 جنيه دينار. وبتطلع تاني يوم، يعني مش بتطول. انت بتروح تعملها مثلا النهارده، تاني يوم بتكون طالعه. والمواعيد انت ممكن تروح من الساعه 6 او 7 الصبح لغايه الساعه 2 الظهر، بعد كده بيقفلوا. تمام، ده بالنسبه لبطاقه الحصر، ودي اهم حاجه لازم تعملها اول ما تيجي. بالنسبه للشهاده الصحيه دي برضو مهمه جدا جدا ومفيده برضو ليك. لو انت عندك اي حاجه او في عندك اي حاجه مهما كانت، بتطلع وبتلحق نفسك من اولها. الشهاده الصحيه بتتعمل ب 50 دينار بس يا جماعه، وبرضو ما بتاخدش وقت، دي بتطلع في نفس اليوم وما بتحتاجش حاجه. يعني هي الشهاده الصحيه ممكن بتحتاج صوره شخصيه ليك بس، وبتتعمل ببطاقه الحصر. فانت لازم عشان تعمل الشهاده الصحيه لازم يكون معاك بطاقه الحصر الاول، وبتتعمل ب 50 دينار. يعني الموضوع كله هيكلفك حوالي 600 دينار بالمواصلات او بالورق، 650 دينار، مش كتير. وبطاقه الحصر بتقعد سنه، يعني بتتعمل كل سنه مره.